Postavlja se staro pitanje. Šta je bolje? Razni feeder linkovi ili sistemi za feeder ribolov bez feeder linkova? To je sad stara dobra dilema i ja ću vam probati objasniti neke moje zabilješke i zaključke šta je bolje. Ovo su vam feeder linkovi ili ti feeder cjevčice. Imate ih raznih dužina, veličina i oblika. Ovo je jedan klasični sistem. Ovdje imate samo jednu zakačku za koju kačite hranilicu. Osnovni najlon se provlači, jedan stoper, virblica i dole podvez. Dobro. Sad, imate drugi feeder link. Ovaj je željezni, tačnije metalni, a ovaj je plastični. I on je malo fleksibilan, za razliku od ovog. I prvu stvar koju ćeš primijetiti, da je ovaj bolji, prijatelju. Zašto? Zato što ima virblicu. Ima virblu i zakačku. A ovaj metalni ima samo zakačku. Zašto je bolji plastični? Iz jednog prostog razloga. Zato što je fleksibilan. Kad zabaciš hranilicu dole negdje u kamenje, lakše ćeš ga iščupati i neće se deformisati ova plastika. I ima virblu sa zakačkom. Dok kod ovog metalnog nemaš virblu i automatski imaš veću mogućnost zapetljavanja i svega ostalog. I šta se desi? Kad zabaciš ga u kamen i on ti zapne dole, vidiš, iskrivi ti se, zaglavi ti se i otkineš ga. Tako da su ovi metalni smeće. To nemojte koristiti. Naprimjer, ovaj je jedan malo duži od ovog. Objasnit ću vam u toku videa sve. Vidite, uvijek stavite ovu dužu stranu prema podvezu. Tu su sad razni fleksibilni feeder linkovi. I ove fleksibilne ne bi vam preporučio iz razloga zato što se puno petljaju. Puno se petlja. Znači smeće. Imate ovakve isto ravne, budu od ovako neke plastične cjevčice. I oni su puno bolji. Znači imaš ovdje, vidiš, kroz ovo provučeš osnovni najlon i vamo kačiš hranilicu. I to je to. Znači ove fleksibilne izbjegavajte. Bolji su ovi kruti, ali plastični, nikako metalni. Neće se deformisati, znači 100% su bolji. 1000 milijardi posto su bolji. Ja konkretno. Naprimjer, gdje imam muljevito dno, gdje imam puno stijena, kamenja, gdje baš teren, što se kaže, gdje se petlja često, uvijek koristim feeder cjevčicu. Ovu, plastičnu. Ovaj nekih možda 7 centi sa 3. I to će olakšati život maksimalno. Znači, ovo izbacujemo. Sad, znači, rekli smo, ako je kamenjar, blato i tako dalje, ako je težak teren, koristiš feeder cjevčice. Ako je teren šljunkovit, lijep, fin, bez zapinjave, onda koristiš ovakve. Ili ovakve. Ove su puno bolje od ovih. Ova se zna raspast i onda moraš skidati cijeli sistem, pošto ne možeš zamijeniti. A ova se nikad neće raspast i puno je jača i bolja. Ima, mislim, i bijela opcija koja je malo jača od ove zelene ili griješim, nebitno. Uglavnom, ovo je super stvar. Ove dve stvari koristite i nećete imati problema nikad u svom životu. Kako da namontiraš najjednostavnije feeder cjevčicu?
Evo ovako. Na osnovni najlon navučemo cjevčicu. Evo ga, vidiš. Provukli smo. Šta sad radimo? Uzimaš jedan stoper i najlon provlačiš kroz ovu rupicu na stoperu i navlačiš stoper. I to je to. Sad, šta možeš uraditi? Možeš direktno svezati virblu, a možeš napraviti još jednu predenicu. Uzmeš jednu virblu sa zakačkom i kroz kraj najlona provučemo virblicu da dobiješ ovako. I kako pravimo sad u predenčicu malu? Ne treba velika. Lako. Ne znam da li se vidi na snimku, ali evo, napraviš malu predenicu. Imaš i to ako hoćeš. I dupla amčica. Provučeš jednom i provučeš dva puta. I to je to. Ovaj višak odsiječemo. I dobio si malu predenicu. Navučeš stoper do ovog čvorića i to ti je cijeli sistem. Iskreno, kad stavljaš ovu fider cjevčicu, ova upredenica ti ne treba. Samo ti smeta. Zašto? Zato što ti ona može lako zapet. Jednostavno nije dobro. Bolje je kad je direktno ovdje ispod stopera, samo navežeš virbu sa zakačkom. To je puno bolje. Ali ako hoćeš da poboljšaš ovaj sistem, onda umjesto ove upredenice postaviš 5 centi, na primjer, fider gume. I tu si prešao igricu. Prešao si igricu definitivno. Ja nisam bio nešto dugo godina za tu fider gumu, ali kad sam je počeo koristiti, promijenio se svijet nabolje, što se kaže. I to je to. Znači, bukvalno treba ti 30 sekundi da navežeš sistem. I nema petljanja. Samo nemoj stavljati u predenicu, već samo direktno navuci ovako virblu i mali stoper da ti ide skroz do virble. Evo ovako će izgledati. I to ti je to. Evo ovako je puno bolje. Evo ovako da stoji. I nećeš zapetat možda od 100 zabačaja jednom. Eto ljudi, nadam se da sam pomogao nekom. Ako sam pomogao, zaprat brata, lajkuj, šeruj, psuj, galami, hejtaj, tako dalje. Kupio sam super makaze od Fiskarsa. Gledaj ovo. Znači, makaze sam malo krenuo sam pogrešno. Makaze rulaju. Baš su one prave muške makaze. Šta je fora još jedna dobra kod njih? Možeš skinuti, imaš nož. Znači, super stvar. Super. Ko naleti na Fiskars proizvode, ne reklamiram ih. Uvijek ću besplatno, što se kaže, reklamirati dobre stvari. I to je to. Eto ljudi, zapratite brata po štapu i svima svega i bitno da se začepi. Ćao.